Pusing ya sa kading. Siapa? Mama nih di pusing punya aja mama nih deh. Yala, pilih mama nih. Minjak mawas. Agamangan si bangi. Kimedok sua ngamuk. Ngudut. Mana ini ke duit? Bangi kirena bakas malas godi. Ya kan pekerjaannya agak kerja di Jagawa yo. Bangi ko ang nauki mo. Di lapi. Ano ni Kuya Arman na? Mak kena mo nih lah pagading we. Aku na cuti. Dang cemburuan lah model ko nasa. Nya siya kaji-kaji saros sewat kajong mo nih lah. Apanya na mo? Gaya banyak maggaji mo an. Ya mak papi. Ngapi. Yang penting kedimangan. Ay, laman mo dyan. Pagkakihan ko kerja luah ya. Kerja di Di kakang, misalnya tung kakang na. Medyo kertan ko do. Emang dapok ko do? Tidak po lah. May luar negeri juga daco. Daco ano do? Ano ko lagi nguha? Pukul 50 kan? Kinang, ya kerja jama di lamban mo lapi lah pagading. Ay, banonya ami dipasak ko tuwa Arman. Ewe. Mangandang no di. Buat iman lo, saya aja kerja-kerja aneh-aneh nih. Kasih kadingnya di pa, abang kita. Abang di pa kita. Haga api mo lagi. Kalau lagi